منشأ اصلی پیدایش گروه تکفیری ها عملکرد استعمار انگلیس در دوره استعماری هندوستان بوده است. منشأ اصلی پیدایش غیر مقلدین غیر مقلدی که شون کن کتاب nereden geliptir? Bu hatta baladi mesela ki biz ol selefileri غیر مقلدی که هندوستان نباید قبول edemde Pakistan نباید قبول edemde ya Müslümandan o da tenşiyadan çabeden kitabını Osmanlı'da da paylaşıp veren kitabı nereden geliptir? Şunlar hem غیر مقلدی Pakistan Hindistan'dan geliptir. Şunu sünneti tanıyımı olar ki kimin yönetip yaptınız? İnanırken o da şey selefiyeti ki صفحه 12 سلفیتی که شون کن شی هندوستان پاکستان گرنیه و شلون شیادن کتابی شلون نیر حتن نمرشیده داره ابتلا مسلمان دانشمر بلیدی حتن نمرشیده دادن غایت ترلا حتن داره ابتلا منو می‌بزک که علمای هندوستانیه دیگه و ده این لکم علامه ابو بکر غازی پوری رحمت الله یادتر حفظ الله یادتر فالمسلمون في الهند عامة كانوا احنافا مسلمان عمومية هندوستان حنفي ديبتر وبعضهم شوافع نقدر الشافعي في جنوب الهند ولم يكن اثر قبل الاستعمال البريطاني لهذه الحرية المذهبية دولة استعمار انجليز قلت انجلستان Hindistan'ı öz müstakmeletini etmenin önce şu gayrimukalletlerden şeylerde hiçbir eseri yok şuradan diye. فجاء استعمار إنجليز شو تاكيلي فسعى في خلقها وإيجادها فتوبى لغير المقلدين شو غير مقلدين شل دولة استعمار إنجليز هنفي مذهب مقابلنا وأهل السنة والجماعة مقابلنا مسلمان دونش إنجليزين دولتين داتشي ونجرة مغنى مدلل يرمن مغنى دليل يرمن شيئا مغنى دليل علماء أيدبترلا وده شلون أير كتابlarının أيدبترلا şuları ki şuun kuntusuna dayanıyatan ediyor bendiyen aqidas şeyle inadakam ulama Pakistan bir muhakkik onun adına Ebu Osama Talibur Rahman nib aydaliye şun jet dercet hemmetin kitabı ulama Hindistan Pakistan'ın eline şola biliyerle şun anlatın nereden dölettir Müslüman doğan وينا أيدبتر لنا كم وده بيان قاعدة مطلبا ترجمان الوهابية سفية بنجن نقدر ينايتيا إن استغلالنا هذا من المذاهب المروجة إنما هو عين المطلوب والمراد بقوانين الدول البريطانية شدادي كبشون كون أدارة مذا يدا تراخم ديا برمذهب بهايبنت بالمكرك أمة الإسلام هم برمذهب ملي شدورزا بدن إثليان دادم والدولة الإنجليزية دش مسلمان دون إثليان دادية ondan sonra evrakta yerine getiriyor. Ve ennehu ve dediye la yecuzu lil muslimin. Ne mi dip gayri muqallid dörülüttür? Çünkü şetat ulemaya mezhebi Hanefi başlıkta Şah Abdülaziz rahmetullahi aleyh devleti İngiliz'in aleyhine fetvayı cihat veriyorlar. İnni gelip fetvayı cihat tamam ne kadar ulema Hanefi mezhep şetada Müslüman şehit buttur Müslüman doğun. İslam'dan defa etmeden çirim. Bugün bunlar gelip barahim kimin hakkında kimin aleyhine barahim dağıtacak oturlar. Kimin adını betnam edecek olmayan Müslüman doğun. Ne mi diptirler cihadın önüne geçmelerini, cihadın aleyhine fetva vermeli. O hem şolar öz kitabında yakın Nevvab Siddiq Hasan Khan ondan sonra şunu menleştiriyor. Saf öz kitaplarını yazıtırlar diye. وأنه لا يجوز للمسلمين أن يخالفوا الحكومة دبتر مسلمان أصلا جائزة حكومة بريطانيا كلبتر مخالفة الله وأن حالة الهند الموجودة لا تبيح لهم أن يشكوا في كونها دار أمن وسلام ودار السلام مسلمان قلب شحالة موجودة كهندوستان نبارخهم دولة إنجليز إنه عشان بدي أشاب بيات شتات دار أمن السلام إسلام شتاتي هيج bir مسلمان سنة نعمل ملي نار هات بالمال دبتر مسلمان دوغان والنهر لا يبتر يا مشاهدن ولما ثبت أن هذا البلاد بلاد إسلام وداره بلاد إسلامية بيلو ولا الندية ده فما معنى الجهاد فيها جهادة مديها ورغم مولي اشتادية دولة بريطانيا إنجليزي دولة بلها إسلامي دولة بديها قلب شبلا جهادة مليان ورغم مولي ديها بل الجهاد في مثل هذه الدولة بلكي هر كمية قلب شيء لبر دولة إنجليزية كإسلامي دولة بي شنو قلب جهادة من اللي بشن عليها دي بأيثا فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر بقول هناك كبيرة مرتكب بنا آدم دي سنة قلب شيء لبر آدم نان إنس بيان مسلمان دون ondan sonra da ayetiyat haram idin nevada acayip bir gurun ayetiya vada فكل من كان قد شارك في الثورة her kimi ki gelip şey hareketi cihadide gelip şirket etse ve amel الفساد والشر gelip de balakın fesat şer döretse ve عاند الحكومة البريطانية حكومة بريطانيا gelip de balakın muhalefet etse هم كانوا من المقلدين الأحناف
şu Hanefi mezhebin mukallatları gelip şukun devleti İngiliz'in ona cihad etmeli bituğullah. La min ittiba'al hadis. Bunlar mutteba hadisten ne? Bunlar Hanefi deyipti Müslüman doğan. İnerken fakat ben bir tigene okuyup verdim. Benim xahişim şey, Muhammed Emin, şimdi yakınlaşın kitabı. Şimdi ben xahişim şey, Müslüman doğanım. Ulama doğanlamı, şu kitabı okuyun. Okuyun ne müheddesi? Kim yarattır, ne mi yarattırlar, menay demek, öz kitaplarından şunda var akıyım, delil getiriptirler. Şu kitabın ne mi diyeni, şunun duyubenin hakkında ne mi akidesi varlığını, özlerinin ne mi akidesi varlığını. Gelin ödün okuyup görün Müslüman doğan. Yöne karası her ne mi koyup getirler, şeyle mi kadip var akıyım, bir de uğruna süper.